ассалому алайкум бинандаҳои азизу арҷманд, мутаваҷҷеҳ бошед ба барномаи иттилооти ахбор ки аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардад. дар 10 соли охир иқтидори истеҳсолии низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 1520 мегаватт зиёд карда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат сохта ба истифода дода шуданд. ҳукумати мамлакат дар баробари бунёди нерӯгоҳҳои барқи обии нав ба масъалаи барқарор намудани иқтидори мавҷуда таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. баъди таҷдиди пурра тавоноии нерӯгоҳҳои барқи обии Сарбанд, Қайроқум ва Норак нисбат ба ҳамин ҳаҷми воқеӣ имрӯзаи онҳо дар маҷмӯъ 840 мегаватт афзоиш меёбад. идомаи барномаи ахбор. таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокӣ аз масъалаҳои муҳими рушди деҳот буда, дар ҳамаи 14 деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сохтмони чоҳҳои амудӣ, ҳавзи захиравии об ва қубурҳои обтаъминкунӣ ҷараён дорад. дар доираи ин тадбир дар ҷамоати деҳоти Исфисори ноҳия беш аз 50% оилаҳо бо оби тоза таъмин шуданд. гузориши Рафзали Раҳмон ва Илиёси Бобоҷон. дар бунёди инфрасохтори таъмини оби нӯшокӣ дар деҳоти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бо бахши хусусӣ ва ҷомеаҳои шаҳрвандӣ самара медиҳад. аз ҳисоби иҷрои бар иловаи буҷети ноҳия бо равона намудани 1.8 миллион сомонӣ қубурҳои қудрашон гуногуни полиэтилении истеҳсоли ватанӣ харидорӣ ва ба ҳамаи ҷамоати деҳоти ноҳия дастрас карда мешавад. дар сохтмону аз навсозии иншооти оби нӯшокӣ бо саҳми кумитаи маҳаллаҳо дар деҳаҳо бо ҷалби техникаву таҷҳизот, мутахассисони соҳа, чоҳҳои амудию ҳавзҳои обҷамъкунӣ сохтаву барқарор, хатҳои нави оби нӯшокӣ бунёд дар маҳалла ва ҳар як ҳавлӣ нуқтаи обгирӣ таъмин мегардад. бо дарки дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ ки масъалаи муҳими иҷтимоии омили солимии аҳолӣ мебошад, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дигар тадбирҳои таҳкиму навсозии инфрасохтори оби нӯшокии деҳот амалӣ карда мешавад. дар доираи ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бо бахши хусусӣ дар асоси қарор ва шартнома дар барқарор намудани чоҳҳои амудии мавҷудаи ҳудуди ҷамоати деҳоти Исфисор ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Билол 2017 саҳм мегузорад. шабакаи обрасонии деҳа дар натиҷаи истифода ва бекористии тӯлонии фарсудашуда соҳибкорон қубурҳои обрасониро ба масофаи 11 километр аз ҳавзи захиравӣ дар шабакаи асосӣ ва хатҳои обрасонӣ ба маҳаллаю ҳавлиҳои аҳолӣ намсозӣ намуданд. барои ин аз қубурҳои полиэтилении қутрашон аз 160 то 20 мм истифода намуданд ки қисми асосӣ истеҳсоли корхонаҳои вилояти суғд мебошанд. бо иҷрои қисми корҳои сохтмону барқароркунӣ дар деҳаи Исфисор беш аз 190 оила шабонарӯзӣ бо оби нӯшокӣ таъмин карда шуданд ки беш аз 40% аҳолии ҷамоати деҳотро ташкил медиҳанд. яке аз ҳадафҳои имрӯзаи мо ин барои таъмин намудани аҳолӣ бо оби нӯшокӣ тоза мебошад. дар ҷамоати деҳоти Исфисор зиёда аз 42 000 аҳолӣ зиндагӣ дошта 7 деҳа иборат мебошад. чандин сол обанбори ҳоҷигӣ ҷумар дар мувозинати ҷамоати деҳоти Исфисор буд, корношоям буд ва аҳолӣ оби тоза ки таъмин набуд. иқтидори лоиҳавии обрасонӣ аз чоҳи амудию ҳавзи захиравии ҷамоати деҳоти Исфисор дар як сол 560 мукааб метр буда, корҳои сохтмону навсозии шабакаи обрасонӣ дар дигар самти маҳаллаҳои деҳа аз ҷониби ширкати Билол 2017 дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров идома дорад. то ин дам дар кӯчаҳои ҳаёти нав, ҳақиқат, ватан, бӯстон ва Абдурасул Нозиров қубурҳои полиэтиленӣ иваз карда шуд. дар давоми корҳои иҷрошуда зиёда аз 197 хоҷагии ҷамоат бо оби нӯшокӣ 24 соат таъмин карда шуд. ҷамъият дорои масъулияти маҳдуди Билол 2017 то 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра бо оби нӯшокӣ таъмин намудани ҷамоатро ба нақша гирифтааст. пурра бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин намудани аҳолии ҷамоати деҳоти Исфисор дар доираи истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ амалӣ мегардад. дар вилоят Хатлон вобаста ба пешгирӣ аз ҷиноятҳои хусусияти коррупсионӣ дошта бо масъулини раёсати андози вилоят вохӯрӣ доир гардид. дар ин чорабинӣ таъкид шуд ки мубориза бо коррупсия амали дастаҷамона буда, дар он бояд ҳамаи қишрҳои ҷомеа иштирок намояд. гузориши хабарнигорони мо аз вилояти Хатлон.
کارمندان ریاست مبارزه بر ضد کروپسیا در ولایت ختلان با نظرداشت پیشگیری از عملهای جنایی کروپسیونی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان ملاقات و صحبت‌ها تشکیل کرده از این پدیده نامطلوب جامعه پیشگیری می‌کنند. دیداری نوبتی با متخصصان مقامات انداز در ولایت ختلان برگزار کرده شد. طور ذکر گردید کروپسیا در ردیف جنایت‌های مخصوصاً وزنین عامل‌های ضرررسان در رشد جامعه دانسته می‌شوند. جمهوری تاجیکستان جهت پیشگیری از این پدیده زشت مقامات خاص را تأسیس داده با این مقصد در برابر قبول کنوانسیاهای بین المللی همزمان استراتژی مبارزه بر ضد کروپسیا در جمهوری تاجیکستان را برای دوره‌های گوناگون تهیه و قبول نموده است. از همین خاطر کارمندان این نهاد گذراندن چاره‌بینی‌های معرفتی و تشکیل مباحثه‌های جمعیتی را در حل مسائل مبارزه بر ضد کروپسیا مهم می‌شمارند. طور ذکر گردید اساس پیشرفت هر یک خلق و دولت از نظام خوب فعالیت در همه سمت‌ها مربوطی دارد. کروپسیا همچون پدیده نامطلوب ریشه درمانده ضرر آن نسبت به خطرهای تروریسم و اکستریمیسم کمتر نیست. با وجود تطبیق برنامه‌های قبول گردیده حل این مسئله داغ به یک معما تبدیل یافته است. طور ذکر کرده شد کروپسیا در همه دولت‌ها نوابسته از شکل اداره‌کنی جای دارد. با نظرداشت پیشگیری از این حالت تشویش‌آور مسئولیت بلند وطن‌دوستی و میهن‌پرستی هر یک کارگر ضرور حسابیده می‌شود. طوری گفته شد تنها با راه دستجمعانه می‌توانیم از این وبای عصر جلوگیری کرد. متخصصان ریاست مبارزه بر ضد کروپسیا در ولایت ختلان با پیشنهاد جنایت‌های مربوط به این پدیده زشت اظهار داشتند که با این عمل ننگین می‌توانند در تحکیم دولتداری تاجیکان تاثیر بد گذارند. همین گونه دیدار و واخوری‌ها در اساس نقشه تهیه گردیده در دیگر تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌های ولایت راه‌اندازی کرده می‌شود. در кинотеатри Зебонистон нахуст намоиши филми «Рақси зиндагӣ» доир гардид. «Рақси зиндагӣ» филми нахустинест ки муассисаи давлатии Тоҷикфилм дар чорчӯбаи барномаи рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ба намор гирифтааст. гузориши хабарнигорони мо. рақси зиндагӣ филми нахустинест ки муассисаи давлатии Тоҷикфилм дар чорчӯби барномаи рушди кинои ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022 ба навор гирифтааст. филми сирф тоҷикӣ буда ҳунарҳои мардумӣ суннатҳои миллати тоҷикро инъикос менамояд ки бахшида ба соли ҳам рушди деҳот ҳам сайёҳӣ ва ҳам ҳунарҳои мардумӣ бисёр як роли хуб мебозад. як садамаи нақлиётӣ зиндагии қаҳрамони марказии филм бонуро ки раққоса аст ба куллӣ тағйир дод. ӯ аз саҳнаи рақс ба саҳнаи зиндагӣ ровард, вале новобаста ба ҳамин душворӣ аз интихоби худ ки рақс аст рӯй нагардонд. абдукарим машрабов ва фарида иброҳимова дар ин филм нақшҳои асосиро иҷро карданд. моҳпайкар ёрова, зарина бадалова, ширинмо ниҳолова, азами розиқ ва умеди султонзод низ дар филм нақш офарӣ намуданд. ҳама вақт талош мекунем, ҳаракат мекунем, заҳмат мекашем, меҳнат мекунем то ба чизе ноил гардем. ва ба фикри ман ҳамчун режиссёр дар ҳамин зиндагӣ талош варзиданҳои мо ин ба тавре рақс аст. коргардон муҳаббат сатторӣ рӯи ин филмнома зиёда аз 5 сол кор кардааст, вале ҷиддан аз моҳи июни соли гузашта аз пайи навор ва интихоби мавзеъҳои ба наворгирӣ шудааст. давраи омодагӣ ба филм 3 моҳро дар бар гирифта, наворбардорӣ дар ноҳияи Муъминобод, ҷамоати Чилнухтарон, деҳаи Ҷавзодара ва қисми дигари филм дар шаҳри Душанбе сурат гирифтааст. дар филм тамоми зебоии либосҳои занона, нақшу нигори ороишӣ ки хоси миллати тоҷиканд инъикос ёфтааст. филми мазкур тӯҳфаи хубест дар ростои эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ҳам наврӯзи аҷам ки ифодакунандаи зебоиву накҳат ва болидахотирист. духтари тоҷик муҳаббат сатторӣ режиссёр аст. инқадар сахтгир аст, инқадар профессионалӣ кор мекунад ки бо актёрро беҳтарин бисёр хуб кор мекунад. аз ҷониби тамошобинон хоса аҳли ҳунару синемо филми нави коргардон сазовори баҳои баланд гардид, зеро он бо нигоҳи касбӣ ва унсурҳои хоси филмофарӣ таҳия шудааст. ҳамзамон филм хусусияти тарбиявӣ дошта ҳолати воқеии бархе аз оилаҳои имрӯзаи ҷомеаи моро бозгӯӣ менамояд. барои ман ҳамаи шахсоне ки дар ин филм имрӯз нақшҳо офариданд хеле маъқул шуд. ман гумон мекунам ки ин саҳми калони муҳаббат сатторова ҳаст.
محبت ستوری ختم کرده شعبه کارگردانی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده بوده فعالیت ایجادیش را از صحنه تئاتر آغاز نموده است. پیوند شکسته، پدرود و پیغام، افسانه خواب، زرندود، یک جهان از من و تو، مرا ببخش، برخیز مادر و رقص زندگی از جمله فیلم‌های تهیه نموده او میباشند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان طی سالهای آخر همکاری سیرک دولتی تاجیکستان با هنرمندان سیرک‌های کشورهای خارجی باز هم مستحکم‌تر گردیده پیشنهادی آمد و رفت و تهیه برنامه‌های جالب میانی هم بهتر می‌شود. در همین زمینه هنرمندان سیرک فدراسیای روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان با برنامه رنگین سیرکی تحت عنوان بالشوی ایلیوزیون به تاجیکستان آمدند. موضوع را نورعلی صفامی‌الدین ادامه می‌دهد. در مؤسسه سیرک دولتی شهر دوشنبه نمایشنامه سیرکی با اشتراک دایره وسیع هنرمندان برگزار گردید. در نمایشنامه سیرکی بهترین سحرگران و دوربازان از فدراسیای روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان با برنامه کلان سیرکی اشتراک نمودند. نمایشنامه مذکور که با تشبث مؤسسه دولتی، گروه‌های ایجادی و کنسرتی نزد وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده بود، از طرف تماشابینان خوب پذیرفته شروع از 15 مارس سال روان نخست شو برنامه رنگین بالشوی ایلیوزیون در بینوی سیرک دولتی تاجیکستان آغاز گردید. آن پیشکش دوستداران صنعت هنری سیرکی گردانده شد. ما تصمیم گرفتیم که امروز یک برنامه کلان سیرکی را از فدراسیای روسیه و سران اسنگ هنرمندان سیرکی جمهوری قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در یک جایگی یک برنامه کلان وارد این بینوی سیرکی شهر دوشنبه گرداندیم که بخشیده به جشن نوروز بین المللی. امروز اولین روز نمایشنامه بود. طوری از تماشای برنامه هنری سیرکی معلوم گردید واقعا هم هنرمندان با یک برنامه رنگین و جالب به تاجیکستان آمدند. مخلصان این نوع سند را برنامه‌های جالب و دیدنی مفتون ساخت. در برنامه مذکور همچنین بازی با حیوان‌های وحشی و هنرنمایی گیمناست‌های هوایی، دوربازها، چشم‌بندی، مسخره‌بازان داخل می‌باشند. هنرپیشگان سیرک روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان همچنین با مخلصان این نمود صنعت برنامه‌های جالب و رنگین را با اشتراک حیوان‌های گوناگون نمایش دادند. در روز اولی مراسم کشاده‌شوی شو برنامه رنگین بالشوی ایلیوزیون که رایگان پیشکش تماشابینان امکاناتشان محدود معیوبان و خوانندگان از خانه اینترنت‌های 4 ناحیه شهر دوشنبه، ناحیه‌های تابع مرکز، فرزندان و سابقه‌داران جنگ و مهنت شرکت ورزیده با فراغت فرا گرفته شدند. در این برنامه آرایش صحنه و موسیقی با اصول خاصه انتخاب شده طبع حاضرین را بالیده می‌گرداندند. تماشابینان خردسال هر یک نمایش را با شوق و ذوق تماشا می‌کردند. نمایش‌های مذکور از 15 مارس سال جاری آغاز گردیده تا 7 اپریل همه‌روزه و روزهای استراحتی در بینوی سیرک دولتی تاجیکستان برگزار می‌شوند. مورد ذکر است که سالهای اخیر همکاری سیرک دولتی تاجیکستان با هنرمندان سیرک‌های کشورهای خارجی باز هم مستحکم‌تر گردیده، پیشنهادی آمد و رفت و تهیه برنامه‌های جالب میان هم بهتر می‌شود. از جمله نمایش برنامه‌های سیرک‌بازان تاجیک خیلی جالب گردیده، سفرهای کاری آنها به خارج دور و نزدیک افزوده است. نورعلی صفامی‌الدین، قدم نورعلی برای برنامه اخبار. هنوز سال 2003 فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی قبول شده بود. با مقصد تقویت بخشیدن زبان آموزی جوانان در مملکت از جانب دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده اقدام‌های شایسته را برای جلب نمودن جوانان به آموزش زبان‌های خارجی عملی می‌نماید. گزارش همکاران ما در این خصوص. پیشرفت ساحه معارف و آموزاندن کادرهای دارای ملکه خوب زباندان و اختصاصمند در سیاست اجتماعی جمهوری تاجیکستان جایگاه خاصه دارد. این است که دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت صدها مکتب‌های میانه و دانشگاه‌ها در مقیاس جمهوری بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شد. دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده یگانه دانشگاهی است که سمت فعالیتش زبان‌آموزی بوده، دارای 4 فاکولته و فراگیر 10 کاتدرا و زمینخانه‌های مجهز با تمام تجهیزات تعلیمی عیانی میباشد. دانشکده دولتی زبان‌های تاجیکستان به نام ساتیم اولوغزاده یگانه دانشگاهی است که سمت فعالیتش زبان‌آموزی بوده، دارای 4 فاکولته با فراگیر 10 کاتدرا و زمینخانه‌های مجهز با تمام تجهیزات تعلیمی عیانی میباشد. جهت شناسایی پیدا کردن از شرایط دانشکده و جلب نمودن ختم کنندگان به آموزش زبان‌های خارجی امروز در این درگاه علم آموزی روز درهای باز دایر گردید که ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه و اینچنین ناحیه‌های گرد و اطراف پایتخت تشریف آورده از شرایط
шароиту имкониятҳои донишкада аз наздик шинос шуданд. гуфтанд зарур аст ки донишкадаи мазкур барои боз ҳам боло бурдани савияи дониш ва истифодаи роҳҳои нави таълими забон бо беш аз 45 муассисаву ташкилотҳои хориҷӣ ҳамкориҳои судмандро ба роҳ монда мутахассисони баландпояро ҷалб намудааст ки ин раванд метавонад дар оянда барои боз ҳам боло бурдани сатҳи дониши донишҷӯён заминаи муфид гузорад. раванди таълим дар донишгاه дар шуъбаи рӯзона ва ҳам дар шуъбаи фосилавӣ пурра тариқи барномаҳои автоматӣ ба роҳ монда шудааст ки имтиҳонҳо бо истифода аз васоити иттилоотиву иртиботӣ қабул карда мешавад. тамошобинони арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, тансияту хонобод бошед. бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.